Kei te whakahe te māngai o Hauraki Waikato i te hiahia o te kāwanatanga ki te kaupare atu i te mana o te tiriti i roto i tāna rautaki hoko atu i ngā rawa o tēnei whenua. Kei a Jasmine Pearson ngā whakamahuki. Ko ia te herenga tiriti tuatahi i whakakōhatu ki Roture. Mena ka whakangarotia taua wāhanga he raruraru kei te toi. E rua ke ngā take nui hei tāna Naia Mahuta. Kātahi kei te hoko wawe atu ngā rawa o Aotearoa, o tirā kei te takahi hoki te kāwanatanga i ona ake here ki te kawenata o ngā iwi o te ao. Maumau taima te haina tia taua kawena te mena ka whakakorengia ngā wāhanga tiriti i roto i ngā ture. Kei te tautoko ngā māngai aiwi ki ngā kaupapa o te tiriti, engari kei te rapu huarahi rātau kia uru ki ngā mahi hoko rawa. Hei tā te heamana o Ngaitahu, he moata te ki. Until the offer's actually put on the table what it would cost you to buy into it, it's all theory. He maha ngā kōrero i mui ngā iwi e hehe ana ki te hoko ngā rawa, kia hau nei me ata tūpato tātou ki tērā āhuatanga. He ai hoki ki te āpiti hana kei te mirimiri te kāwanatanga i ngā pakihiwi o ngā māngai aiwi, engari ki tētahi atu ringa kei te whakamātau a John Kima, kia hoki whakamuri te iwi Māori ki roto i te ture. Nō reira te āki kia haere ki ngā hui a te kāwanatanga. He poto te wā mā te iwi Māori hei whakarongo ki ngā kōrero o te kāwanatanga, kia whakamohio tia pai ā rātou nei hiahia. Aha kua te aha, te hanga nei he whawhai kei te haere. Jasmine Pearson, Te Karere.